Il-viċi President tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew Esteban González Pons kellu kliem pożittiv dwar il-Valletta Summit li sar f'pajjiżna u indirizza l-isfida tal-immigrazzjoni. Waqt dibattitu fil-Parlament Ewropew, il-Viċi President tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew iddeskriva s-summit bħala wieħed importanti. And for this reason, the Valletta summit was very important because Europe and Africa has seen each other eye to eye and have faced the fact that if we don't change the horrible realities of Africa, we will not be able to sustain the comfortable reality of Europe. Id-dikjarazzjoni ta' González Pons tistona ma' kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Għal Busuttil li l-partit tiegħu u parti mill-Popolari Ewropej, il-Valletta Summit ma fisser xejn. Dan is-summit kien diżappuntanti. Il-Viċi President tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew faħħar ukoll il-mod ta' kif fil-Valletta Summit mexxejja Ewropej u Afrikani qablu fuq pjantazzjoni ibbażat fuq 5 prioritajiet u 16 l-azzjoni. We should be happy that we have reached such important agreements at the Valletta Summit, fighting against mafias, cooperating with transit and origin countries. Iżda Simon Busuttil ma jaqbilx ma' dan. Jina kont nistenna riżultat ferm u ferm aħjar. Id-dikjarazzjonijiet ta' Busuttil kienu deskritti bħala negattivi mill-Partit Laburista. Iżda issa qed jirriżulta wkoll li anke sħab Busuttil fl-Ewropa ma jaqblux miegħu.